Angino kuna AKARI kaunti ya MERU batumire na KURIA Riendikithia rero nenderegio Finance Bill 2023 araboreti ABUNGE bobedire bayimiringa ndere kedire kiringaro kura nene ya mbongerene ura wari mbispi munini wa speaker nene ya mbunge kaunti ya MERU kedirikare ndiro ELIAS MUREGA mona bowete kwina mawaya yara ki Finance Bill na kunendi batire kwedire kela koboya nedire tekinyetara kemanti yegia wakibo nyumbani untu ukadira bokeguna na MERU BUNENE kana Kenya bonde mudhuri murioki kato endetoi Rwari rwa kigina rwari rurigiri ukinya ruju kiri mbunge nene nikenda rwari rune ABUNGE na ndio tumbita antu babingi bagita miari yao kumania rwari ruru bakiwa mendekithia jamwe jaje ki rwari ruru nija kwinyirie mukenya na ndio romba yao mwana kia ABUNGE bara bamwite nene kaunti MERU ni botigira bombe bakawithia rwari ruru teato pinga financial bill ejeku nebugira kini timanto jonthe tomba gwaka nyomba ringa plus to bithia jonthe antu kwemwe omanto jethera jana gaita gakyo nae message yakwa neje KMP beto 9 of them led by Mr. Chairman Redekere MP bore turendo kwera na ntobaku bonthe kenda tareki Thursday turenda wikwa 9 north from MERU County thai atore ao toriuga tere Finance Bill eu torienda AKENYA bakolokeri ni MPs bamearokia nde tubu bakiwa kintukira kinabata thaiji na ndobara bakuri ambechi gike thirikari ikethwa ikigitagitwa nikenda ciomba gutakiriwiti na mbere tobugi nende tokana nakwa kotebwe kwethira kwena mwanya yo munene yo antu bara baina bio na bara batena bio na ibuonto Lions Movement ekugatire meshara ename opportunity sione kanate cha meshie era edharimi erinto Kenya ni walipa ushuru na waina haki ya kubwithirwa buonthe ni thirikari buraba batere utefe baba kubwitheria antu na njira ya ubaundumia ni akio nontu mukenya ya thaia kwinyirwa ni ugoti nwe akumia amna bubu ELIAS MUREGA mutaaramu wa gisiasa augite ona kugwata mbaru mantu jegi wakiba nyomba akiundu bubu atumantu babengi bakigunika ikethirwa mbeche utwareaga za rent achiombere kwithirwa igie kwa mwe then irengithirwa chiambakire nyomba kana tuma mutaene na imbize utwa wendete kwithirwa mutaene kibaraba ombete okurira mitaene ndone mubunge ngo akiwa akataura from I think 3% na iname lakini kamuri antomba kwithirwa etaura mantu za housing revi then yetoka tetere bunge especially into bya Korea then biethirwe kana petrol yethirwe ekenyanyia ugoti lakini mantu anyomba to me I support it na MUREGA akigwata mbaru ugoti bongerwa kintu be kwithongomia na byambogita lakini mantu za ngeza ragzare itongerwe nchobi itongerwe cosmetic ichongerwe mantu makeup na wigs yu ichongerwe kwanza inya batu arume twatetheka muno ira turare abandon ya kureaga ndeu baigwa taxi eu ikaba chieta ikimutu akiwa ndu barabene yewa mwanya ibaburi kwewa kanya bagaitithie yewa babingugi bitegwitwa koti instead of taxing more every ibai berwe taxi area ikenda to encourage batonya kire areas nontu ne kuandika so many young people nkiripotera World TV bitombo thuri murioki.